Mu minsi yashize nibwo hirya no hino ku isi inkuru y'uko uwahoze ari umukire wa mbere ku isi ariwe Elon Musk yacicikanye ivuga ko atakiri umukire wa mbere ku isi. Icyo gihe yari amaze gusimburwa n'uwitwa Larry Ellison. Ku itariki 10 ukwezi kwa 9 nibwo abantu batangiye kubona inkuru ivuga ko umukire wa mbere ku isi ari Larry Ellison, nyiri ikigo cyitwa Oracle. Gutumbagira k'ubukire bw'uyu mugabo byatewe n'izamuka ry'imigabane ku kigero cya 40% ugereranyije n'imigabane iki kigo cyari gifite. Bloomberg Billionaires Index ni urutonde rukorwa n'ikinyamakuru cyitwa Bloomberg gisanzwe gitangaza amakuru y'ubukungu. Iki kinyamakuru cyatangaje ko ubukungu bwa Larry Ellison bwazamutseho biliyoni 101 z'amadolari y'Amerika. Ibi byatumye agira biliyoni 393 z'amadolari y'amanyamerika, ahita arusha Elon Musk biliyoni 8 zose. Ubundi mbere y'uko ibi ngibi biba, Elon Musk yari amaze umwaka ayoboye kuri uru rutonde, ndetse byari bigoye ko watekereza ko hari uwamukura kuri uyu mwanya wa mbere. Uyu Elon Musk yanahabwaga amahirwe yo kuzatunga trillion bwa mbere bitewe n'uko ubukungu bwe bwazamukaga vuba byihuse. Akaba yarakomeje guca uduhigo tutigeze tugerwaho n'undi uwo ari we wese, nko kuba ariwe muntu watunze biliyoni 400 mbere muri iyi myaka ya vuba. Nyuma yo guterana amagambo na perezida wa Amerika ariwe Donald Trump, ubukungu bwe bwatangiye kumanuka umunsi ku munsi. Cyane cyane mu kigo abereye umuyobozi cya Tesla, imigabane yatangiye guta agaciro, abashoramari batangira kumutakariza icyizere. Ariko ibyo sibyo byatumye nkora iki kiganiro, ahubwo ndashaka ko uyu munsi tuvuga kuri uyu muherwe uri ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa Bloomberg Billionaires Index. Nyuma y'iki kiganiro uraba umaze kumenya neza uwo Larry Ellison ari we, uko yazamutse akaba umukire ubarizwa mu 10 ba mbere kugeza uyu munsi aho ari ku mwanya wa mbere. Nguhaye ikaze mu kiganiro ku muherwe wa mbere ku isi Larry Ellison. Niba ari ubwa mbere ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Nguhaye ikaze kuri MONDY MEDIA. Welcome. Lawrence Joseph Ellison niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Yavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 1944. Ni umucuruzi w'umunyamerika, akaba no mu bashoramari bashinze software company yitwa Oracle Corporation. Yabaye Chief Executive Officer cyangwa se CEO wa Oracle kuva mu 1977 kugeza mu mwaka wa 2014. Ubu akaba ari Chief Technology Officer cyangwa se CTO ndetse na Executive Chairman wayo. Kuri ubu afite umutungo ubarirwa muri miliyari 393 z'amadolari y'amanyamerika. Izina Ellison ntabwo rizwi cyane nka Elon Musk, ariko azwi cyane aho iyi company ikorera muri Silicon Valley ndetse no muri politiki ya Amerika muri iyi minsi. Azwiho ubuzima buhenze cyane, nko kuba afite private jets, urutonde rurerure rw'abagore yashatse, ndetse no kuba ari nkirikirwa cyose cya Lanai giherereye muri Hawaii. Uyu muherwe ukomeye cyane wujuje imyaka 81 yabonye ubutunzi bwe muri software development kuva mu myaka 1970. Yashinze Oracle nyuma yo kubona amasezerano y'imyaka 2 yo gukora kuri database ya CIA, nk'uko Academy of Achievement ibivuga. Oracle yabaye ikigo gikomeye cyane mu ikoranabuhanga, gikora software zikoreshwa n'amakompanyi akomeye arenga 500 ku isi yose. Ndetse muri iki gihe ikaba iri no muri company zihagaze neza mu gukora ububiko bwo kuri murandasi, ibyo bita online servers. Kuzamuka kw'imikoreshereze ya artificial intelligence byabaye inyungu ikomeye kuri Oracle, ibasha kugirana amasezerano y'imikoranire akomeye n'ibigo nka OpenAI byakoze ChatGPT ndetse n'ibindi bikenera servers z'amakuru zihambaye. Mu kiganiro yagiranye n'uwahoze ari Prime Minister wa UK ariwe Tony Blair mu kwezi kwa 2 uyu mwaka, yaravuze ati AI ni ikintu gikomeye cyane kurusha Industrial Revolution, amashanyarazi ndetse n'ibindi byose byabanje mbere itaraza. Ellison yabaye CEO wa Oracle imyaka 37. Hanyuma mu mwaka wa 2014 ajya ku mwanya wa Chief Technology Officer. Aracyayobora inama ifata ibyemezo muri Oracle, ndetse akaba ari nyiramasoko arenga 40% y'amasoko iyi company ifite muri rusange, aho icyicaro gikuru cyimuriwe muri 2020 kivuye muri Silicon Valley kikajyanwa muri Austin, Texas. Uretse Oracle, Ellison yagiye anaba mu bagize inama ifata ibyemezo muri Tesla kuva mu mwaka wa 2018 kugeza
mu 2022 ndetse anafite igice cy'ubuyobozi mu kigo cya Musk gikora imodoka z'amashanyarazi. Nk'uko Forbes ibivuga, afite hafi 50% by'ubuyobozi mu kigo gishya cya media conglomerate cyitwa Paramount Skydance kiyoborwa n'umuhungu we David. Iyi company ikaba ari ikurikirana ibikorwa bya CBS, MTV, Paramount Pictures n'ibindi byinshi cyane. Ellison afite amateka y'imyaka irenga 10, afitanye isano n'ishyaka rya Republican Party kandi afite ubucuti bwa hafi na Trump kuva ku gihe cya mbere cy'ubuyobozi bwe nka perezida w'igihugu cya Amerika. Ellison yakunze gusura Mar-a-Lago Resort ya Trump ajyanwe no gufata ibiryo bya nimugoroba ndetse akanamusura muri Oval Office ayiherereye muri White House. Mu gihe Trump yakomeje gusubika ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cya Supreme Court cyo muri Mutarama cyo guhagarika TikTok mu gihe itaragurishwa, Oracle yagaragaye nk'umuguzi mukuru wa TikTok ikunzwe n'abatari bakeya ku isi. Ellison kandi ari hafi cyane ya Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israeli, kandi yatanze inkunga nyinshi ku ngabo za Israeli abinyujije mu muryango udaharanira inyungu witwa Friends of the Israeli Defense Forces. Mu 2017 yatanze inkunga nini cyane icyo gihe ingana na miliyoni 16 z'amadolari y'amanyamerika. Ubuyobozi bwa Oracle ntibwigeze bugira icyo butangaza ku kibazo The Guardian yababajije ibaza niba koko Ellison akomeje gutanga izindi nkunga kuri Israel muri ibi bihe bya vuba. Elon Musk, inshuti ya Ellison, akaba n'uwo bahanganye ku mwanya wa World's Richest Man, akunze gusurana naye kandi akita Ellison washinze Oracle umujyanama we, nk'uko bivugwa mu gitabo cya Walter Isaacson cyanditswe kuri Musk. Muri uyu mwaka mu kiganiro cya podcast yari kumwe na Ted Cruz, Musk yabajijwe umuntu w'inararibonye cyane kurusha abandi yigeze guhura nawe. Nta gushidikanya yahise avuga ati Larry Ellison afite ubwenge bwinshi. Niko Musk yavuze. Yaravuze ati navuga ko Larry Ellison ari umwe mu bantu b'abahanga cyane dufite ku isi. Urutonde rwa Forbes rwo mu mwaka w'2004 rwerekeye imfashanyo zatanzwe n'abanyamerika 400 b'abakire kurusha abandi rwatangaje ko Ellison yari yatanze miliyoni 151 z'amadolari y'amanyamerika, byanganaga hafi na 1% by'umutungo we icyo gihe. Mu mwaka w'2010 raporo yagaragaje ko Ellison yari umwe mu bantu b'abaherwe 40 bari barasinye ku masezerano ya The Giving Pledge. The Giving Pledge, iyi ni gahunda yatangajwe mu mwaka w'2010 na Warren Buffett ndetse na Bill Gates, igamije guhuriza hamwe abaherwe b'isi kugira ngo bemere kuzatanga igice kinini cy'umutungo wabo byibuze 50% mu bikorwa by'ubugiraneza, yaba mu gihe bakiriho cyangwa na nyuma yo gupfa. Abasinye kuri The Giving Pledge baba biyemeje kumenyekanisha neza ko bazatanga iyo nkunga nubwo atari itegeko. Byabaga ari isezerano rishingiye ku bushake no kwiyemeza gufasha isi. Muri Kamena mu mwaka w'2006 Ellison yatangaje ko atazasubiza ku isezerano yari yaratanze ryo gutanga miliyoni 115 z'amadolari. Ibyo ngibyo yabivugiye kuri Harvard University. Avuga ko impamvu ibimuteye ari ugusohoka muri The Giving Pledge kwa perezida wayo wariho icyo gihe ariwe Lawrence Summers. Umuvugizi wa Oracle Bob Wine yaratangaje ati ibyo byari igitekerezo cya Larry Summers, kandi ubwo byabonekaga ko Larry Summers agiye kuva ku buyobozi bwe, Larry Ellison yongeye gutekereza neza ku isezerano yari yatanze bituma yisubiraho. Mu mwaka w'2007 Larry Ellison yasezeranyije gutanga ibihumbi 500 by'amadolari kugira ngo yubake neza community center iri muri Israel, nyuma yo gusanga inyubako idafite uburyo bwo kwirinda ibitero bya rocket. Izindi mfashanyo zakozwe na Larry Ellison zirimo miliyoni 10 z'amadolari yatanze mu mwaka w'2014 ku muryango Friends of the Israel Defense Forces, ikurikirwa na miliyoni 16 mu 2017 yagombaga gushyigikira ibikorwa byo kubaka inyubako z'imyidagaduro kuri campus nshya yagenewe abasirikare b'abakobwa n'abahungu. Mu mwaka wa 2016 Larry Ellison yatanze miliyoni 200 z'amadolari kuri University of Southern Carolina kugira ngo hashyirweho ikigo cy'ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri cyiswe Lawrence G. Ellison Institute for Transformative Medicine of USC.
nyuma cyahawe izina rya Ellison Institute of Technology kandi hashyirwaho indi campus i Oxford mu mwaka wa 2023 igamije gutanga scholarship program ku banyeshuri 20 buri mwaka. Mu mwaka wa 2023 umuryango we w'inkunga watanze miliyoni 52 z'amapaundi kuri Tony Blair Institute for Global Change kandi wasezeranyije gutanga andi miliyoni 218 z'amadolari. Ngizo rero incamake z'amateka wamenya kuri Larry Ellison uri mu bakire ba mbere ku isi ndetse ubu ngubu akaba nayoboye. Ukeneye kuzajya ukurikirana ibiganiro dushyiraho kuri no channel umunsi ku munsi, ndagusaba gukora subscribe na comment kugira ngo udusangize ibitekerezo by'ibyo wifuza ko twazaganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Murakoze cyane.